What makes you feel belong? Hi everyone, Assalamualaikum. Nama saya Najah Rosli. Saya merupakan Operations Manager daripada Dermali. Dan Alhamdulillah, saya dah hampir 10 tahun bersama dengan Dermali. So actually, beauty ni memang saya punya minat. Dia bukan minat masa saya high school ke apa, tapi minat masa saya kecil lagi. So my parents pun cakap bila I dah masuk Dermali ni, dia orang macam tak pelik lah. Sebab dia tahu memang daripada kecil I memang sukakan kecantikan. So that's why bila I datang kerja, so apa yang buatkan I excited tu bila I dapat jumpa dengan my client yang betul-betul kita boleh bantu mereka untuk dapatkan kulit yang sihat. Sebab beautiful skin is a healthy one. It's not just only we put a makeup, tapi kita kena dapatkan kulit yang sihat, barulah kita cantik. Kalau cerita pasal perasaan saya, mungkin kadang-kadang akan rasa macam sebab dan juga terharu. Sebab apa yang buatkan saya bangga adalah saya bermula dengan Dermalin daripada Dermalin first branches dekat Shah Alam, iaitu HQ. So sekarang ni kita dah berkembang kepada 10 branches. So memang benda tu adalah momen yang sangat saya rasa dihargai dan sangat bangga. Sebab bukan itu sahaja, saya juga mampu melahirkan leader-leader yang sangat-sangat bertanggungjawab dan juga hebat. Kalau I cerita pasal I punya career, sepanjang perjalanan I lah bersama dengan Dermalin. Sebab before Dermalin pun I pernah juga bekerja dengan tempat lain, tapi dengan Dermalin ni I rasa macam banyak sangat benda yang sangat mengajar I untuk I terus berjaya dalam I punya career. Sebab sekarang I punya position dekat Dermalin as a operation manager, tapi for you guys punya information, I'm started dengan Dermalin ni adalah sebagai seorang junior beauty therapist. So my career growth tu sangatlah berkembang daripada mula-mula I bermula dengan Dermalin sampailah sekarang. Sebab apa? Sebab I percaya it's not easy untuk you berjaya begitu je dalam you punya hidup dan juga career. Tapi apa-apa pun you have to be bersedia dengan setiap orang kata halangan, ujian, dan you kena sentiasa giving the best in your career. InsyaAllah pasti rezeki dan juga kejayaan tu akan menghampiri you. Dan itulah yang I rasa sekarang dengan Dermalin. Thank you so much Dermalin sebab bagi peluang dekat I. And daripada Dermalin juga I boleh pergi conference dekat London yang tak pernah, first time I buat buku merah tu, pasport, tak pernah pergi mana-mana, terus pergi London. Alhamdulillah. Dan apa yang bestnya, I boleh juga jumpa dengan ramai orang yang memang very famous, which is I pernah tengok dekat TV je before this. So itulah antara sedikit sebanyak I punya orang kata kejayaan dalam career I bersama dengan Dermalin lah. Okay, saya rasa of course visionary sebab Dermalin ni mempunyai vision yang jelas dan juga target yang jelas. Saya percaya sebab saya bermula daripada bawah dengan Dermalin. So jatuh bangun bersama daripada zaman MCO, PKP, ya Allah. Yang tu memang saya paling tak boleh lupa. Kita buat video TikTok together just because kita nak bantu lagi ramai orang yang ada masalah kulit. So orang tak boleh datang dekat Skin Center, tapi apa yang kita boleh bantu adalah kita buat online consultation. Itulah saya rasa momen indah, dan dengan tu kita dapat berkembang sehingga 10 branches di Malaysia. Dan saya betul-betul tak sabar with our orang kata great team. Kita bersedia untuk ada our National Skin Institute one day. Ya Allah, tak sabar. InsyaAllah doakan yang terbaik, pasti boleh.